Swastiastu. Suksema aturan titiang majeng ring pengentar acara antuk galas sani ketiba ring pedewekan titiang. Para anggapan reksa sani datwang yang titiang, para pemilat pidarto bahasa Bali sani tresna sin titiang taler idedane sinamian sani suksemayang titiang. Angayu bagio uningayang titiang majeng ring sanghyang para muisese duaning majanten saking asung kertawaran nugraha ide mawinan titiang pacang matur sematre ngainin indek bakti ring guru pengajian. Ide dane sarsami ngeranjing ring era globalisasi punika patut kerasayang mungguing pengaruh wisatawan sanekawan makeh ngeranjing mawinan tato kramo kahuripan parjana sayan red. Kahuripan sanes tato ngubaran kasukatan miwah kekuasaan sering ngalaliang restu sani ngutamayang pesuka dukan miwah pasuikan sani romaket sahu. Moralitas parjanane sampun sayan red. Punika mawinan pengangguran sayan ngakehang. Piutang panegarane sayan ngagengang. Supremasi hukumen nenten pastike. Mawinan sayan red kepercayaan rakyate ring pemerintah. Kerasayan para pejabat te akeh kene krisis moral. Setate ngaruh kekuasaan saha nenten yukti kayun melanin rakyat. Kemana untuk titiang menawi wenten tios pemargi sani patut titenen sejaba. Digelis mawali ngelingang jati raga suang-suang antuk nalebang saking ajahan agama duwene sani keanotang ring dreste adat Balini. Ring Bali kebaos trihita karana inggih punika perhiangan, pawongan, miwah palemahan. Ring tate pawongan iraga patut ngulat tiang kahuripan sutresna asih sesamaning manusia. Punika agama Hindune maduwe ajahan sane mawaste catur guru. Guru pake inggih punika sang meraga rerama. Guru pengajian wantah gurune sane mapaice pepelajahan ring sekolahan. Guru wisesa inggih punika sang meraga pemerintah. Raris guru swadhyaya wantah ida Sanghyang Widiwasa. Maka sami gurune patut kebaktinen. Sang meraga sisya patut bakti ring guru pengajian. Duaning sang kaning lascarya sane mapaice pengwaruhan. Ngemulehang pengwaruhan waluya iraga kepaice pancing. Duaning agong pisan yasanyane patut para gurune kebaktinen sareng sisya sami. Ida dane miwah para pemilat sane baktinen titiang sapunapi tati cara ninyayang bakti ring guru pengajian. Para gurune sampun ketah dados pahlawan tanpa tanda jasa. Guru pengajian pacang rumah sebagia yening para sisyane kayun jamat belajar nenten bolos tertib miwah mapari laksana sane becik. Ainggih ide dane sarsami yening catatan titiang daging pidartane puniki mangde para sisya setato jamat melajah raga tur nincapang bakti ring catur guru minakadi bakti ring guru pengajian sane sampun mapaice pengwaruhan. Santukan asa punika ngiring sareng-sareng melajah raga ngeras titi bakti mangde selamat rahayu ring sejaroning ngemargiang kahuripan. Ainggih ide dane sarsami asa punika sane presida aturan titiang Malawi wenten iwang atur titiang ngelungsur gang kano. Jayang